Ia vi ia le alofa maleanga lei o le atua I le nei vaenga o le aso. Ua tātou iai fo I le tātou 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 masani o le Faugagana o le Malo Isaraelu. Ia whaatalofa atu ma whaafeloa I atu I le pai o Samoa o Paanga. Ia o le tātou 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 o le Faugagana o le Malo Isaraelu. Ia te oto umalava I le nei tūlao le aso. Ia I le swafa manu malo Yesu Keriso. Le tātou ali'i. Ia malo tātou whaola. Ia e whaatalofa atu ai ma ua male au auna. Ia pole tama fo'i I te oto umalava. O I lātou fo'i o whapena ona mai moa ina fo'i. Ia mawhaatanga ina fo'i le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 o le Faugagana o le Malo Isaraelu. Ia I totono o tō maota malawa. Tonu foi o whaiparenga ruenga o whapena o na mai moa mai e nisi. Ia whea lava I lunga o lo moenga mai. O tonu foi o alu ta vale. Au e mai moa mai ai I le nei taimi le tātou 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝. Ia e whaatalofa atu. Ia mawhaafeloa I atu. Ia I le swafa mamalu Yesu Keriso. Ia evi ia lava le atua I le nei tai au. Ia ona ua mawhai ona tātou to e mafuta I lumo nuu ai le o tua nuu. Ia o tātou fo ia o lo o whapena o na manuia mai le fōlaunga. Ia e mai se fo I o le so o se whaiva, so o se tiute o so o se au nanga. Ia e mai se fo I o ngā luenga. Ia o lo o whianga iai ma le ingo le atua. Ia e mai se fo I o Samoa. Ia o lo o whapena o na iai I tuli manu e whao le nei larolangi. Ia evi ia la le alofa maleanga leo le atua. Whaftai fo I le atua. Ia ona o le nei avanoa. Ia ua mawhai ai. Ia ona toe ulu whale fo I maa ua. Ia ona o le whao wina. Ia o le tātou 𝚘𝚘𝚙𝚑𝚝 pe ona masani ai I taimi whapene ia solulu. Ia o le Faugagana o le Malo Isaraelu. Ia whaatalofa atu ma whaafeloa I atu I le nei tai au. Whaatalofa atu fo I sunga I whawhiangainga mo tō wharetua. Ia e mese fo o tamamatina matua. Ia o le ainga. Pele lava o le glopo ia e mese fo ia o le Remnant Christian TV. Ia o lo whapena o na tātou whaipaanga. Ia vi ia le atua I le nei vaenga o le aso. Ia ai le amataina ia le tātou 𝚘𝚘𝚙𝚑𝚝. Ia e saunia se talo. Ia e whapena o na amataina le tātou 𝚘𝚘𝚙𝚑𝚝 I le nei vaenga o le aso. Vi ia lava o elo mātou atua. O e lava o le atua o le mafuanga o lo mātou wola. Wa mātou o mai I le nei aso fo I e whaauawina le mātou walauina. Mese fo le 𝚘𝚘𝚙𝚑𝚝 o le Faugagana o le Malo Isaraelu. Pei ona e walauina I ma ua lo mātou atua. Ia talo tuina atu ia te oele amataina. O ngā totonu se ia o fo I lona whai uina. Talo nganga pa ia whapena o na e whaau mai I te ima ua I le fola ina o lau whionga pa ia. Pamanuia fo I lau o na ia pasta mai. E ona le nei a la leo. Maise o le wharetua. Ma le nofo alo. Pamanuia o e tama I paanga. A le nei 𝚘𝚘𝚙𝚑𝚝 lo mātou atua. Pamanuia o e tama ia te ilato o mai moa mai I le nei 𝚘𝚘𝚙𝚑𝚝. Ia fo I lava ia te o le vi inga tama. Whau o mai ia mea whainga ruenga. Ia whapena o na alu malemana lau whiau I le nei aso. Le nā le talo tama ia latu le softbelo Yesu. Lo mātou ali'i ma lo mātou whaula. Amen. Amen. Ia o le avanoa nei ia o le toina atu loe le tama. Ia awale tātou mata upu le nei vaenga o le aso. Praise Toi fua manuia ne sira mai moa mai. Pa ia mane malo Samoa ia pe o na 𝚘𝚘𝚙𝚑𝚝. Ia le 𝚘𝚘𝚙𝚑𝚝 masani o le Faugagana o le Malo Isaraelu. Tātou 𝚘𝚘𝚙𝚑𝚝 no na fitus fun marfare nei.
tatou tusi faitau o le lua no foi ngā tupu e tau pus furmara iwa o ron fai moa moa o fai pus furmara tasi o ne so ina o le tatou por kalame mai le taimi muli muli sa tatou whiloa iai ia i runga o pēu nganu nganu le ea ia vi ia le li haftai le tua le u tatou toi mafuta i le pule whaasoa mai a le tua staimi ona faitau lea ia ma oa o mai le upu le li e tusa o le por kalame o atofaina o le Faugagana o le Malo Isaraelu ai o le mtau pus furma le valu pe o le taimi muli muli sa tatou whiloa iai ia ma tatou iai whaatasi le por kalame o le e lua tupu e lua taitai ia o le tupu o le tuaiga o 𝚗𝗚𝚑𝗏 Isaraelu ia e ingoa ia 𝚘𝚑𝚑𝚡 ma le tupu o le pito i lunga o Isaraelu i tuaiga e 10 Isaraelu e ingoa ia asa ia lea sa ia i tatou i le polokalame ua mavae o tupu ia e lua po taitai ia e lua sa moa ma le sila mai moa ma le whaafofonga mai o taitai o le Malo Isaraelu le lei le stupu ai whaale tonu le stupu o le tupu la leo 𝚘𝚑𝚑𝚡 o le tupu sa iai le tua ona sa iloa sa ili le tua peitai ngasi se fo i lana fuafuanga i mtapu sifuma le valu a toa o malava e ona tato i aina ntoe wha manatu ai le i o sifuma le iwa na se lana fuafuanga wa nga i atu ma whaasanga atu i leisi tangata i leisi tupu i leisi taitai watu ma vatu i eun tangata wa se la le mea walu i ai wa se ma le mea wa ioi i ai wa se tangata na tau te mafuta wa se ai ma le mea wo i ai wo i le taua fa mai na i o tara tuspa ia wa i loa i o se fatu wa si o mia mai o ia le aua au taua suria ona toi loa le i o se fatu toi wala au i le tua o le mānei ala o le taitai lea ma le tupu le i o se fatu mtau sumar valu na i loa wa se ona wha amaua lalo leo lona loto ma toe wala au i lona atua ngā lua e mai le atua ma wha atau ma mao e le atua au tau suria ma lawe ina le tupu i o se fatu au le tupu lea o le pito i lungo le tupu asa tupu le whai mai na se i lunga o le atua au mai e di fe au le atua ai a tiri e in se o le mewa mafua ina tiri in se e le wha amaua lalo lona loto mai na tele italia ina le whaari mai ma le whetalai mai ma le wheau na au mai e le tangata o le atua le mea langa i ui ai le se o le loto whaamawalunga le loto le fiatalia le wheau a le atua le fiatalia lava ma le mea o iai rona o langa o le unga noti mai le tala tuspa ia i le whai upu muri lava lea na so ona whana le a ua stasi o le autau maru watu wa watu i le pātua o le tupu lea ma maliu maoti ai o le whai upu o le mta upu la suma le iwa o le mta upu lea whai mai ne o le awa inga ye ui a 𝚘𝚑𝚑𝚡 o ye u o le tangata wā ai o le atali o le isi tangata wā ai o le tangata wā ai o le tangata o le perofeta le e wā ai i le atua ma wā ai i le atua ma whetalai mai i le atua o nā saura i e tau le wheau le atua ai o le tala e amata i le polokalame o le whaitau rola i e le tina o le whai mua mua o le mānai ia sa moa le sira mai moa ma le whaafonga mai o le mānai ai o le tangata e iloa wa se o na wha amaua lalo leo rona loto ai loa toe wala au i le atua loa toe wala au i le atua a wala au la tangata i le atua e wala au ma le loto atoa wala au ma le loto maua lalo nga sila mai le o le atua i le wala au watu o le tangata ma le wha maoni
Nanga o tangata uma lava e mawhai o ngā wala au I le atua. Ai a sau ma fio mai le atua e tari mai I le wala au ar tangata. E sira mai le atua ni mea mua o le loto o le tangata. Lua, e tari mai le atua, ma sira mai le atua I le wala au atu ar tangata. Nga wha ngai oi mai le atua, e tusa o lona finangalo. E tusa o lana fuafuanga poto. I le whaatava lenga o le finangalo o le atua I le lalolangi le nei. Firstly, when we call upon the Lord will surely answer us. But God can seize our heart. Firstly, our heart, our good, humble heart. Secondly, God will answer our prayers according to His will and His purpose and His plan in this world. Whamaina I o whai upos fumare I ware la whai tau o tina. Se taimi ang whamaongia na ia. Whamai. O le tupu leo Iosefatu wase se. Ngai loa whamau lalolo na loto. Ma wala au I le atua. La vea I le atua. Wa koe fo I la Iosefatu. Male manuia. Male file mo. Na whai tau o tina whai mua. Ua toe fo I atu Iosefatu le tupu o Iuta I lona whale I Yerusalema ma le file mu. Ua toe fo I atu le tupu o Iosefatu I Iuta o le tupu o Iuta. Iosefatu o le tupu o Iuta. Toe fo I fea, ua toe fo I lona whale I Yerusalema. Nā ale me ua toe fo I ai, ua fo I ma le file mu. King Jehoshaphat returned to his house in Jerusalem with peace. Shalom. He was the king of Judah. O le whesiri, sa mō le Faugagana o le Malo Isaraelu. Wa toi fo I le tupu I lona fale Yerusalema ma le file mu. O le tupu o le tupu o Iuta, pe o no whai atu. Dāi mo koe fo I ai ma le file mu. Nanga ngai loa wala au I le atua, la vea I le atua, toi wha fo I le atua. Toi wha fo I le atua, wha fo I ma le file mu. O le tangata, so si tangata e wala au I le atua, so si tai e wala au I le atua, so si tangata e wha maua laloro na loto, e la vea I le atua, ma wha manuia I ai le atua, ma toi wha fo I le atua ma le file mu. O le winga o le upu file mu le tono le lua no whai ngā tupes whanmare iwa whai mua. O le winga o le upu file mu ngai ne ngana na tūsia tuspa I le amatanga lawa. I le ngana e peru man na ngana e leni wha solo mai sing ngana. Se iau o mai le ngana sa mo le utusi mai e nei to ina. O le file mu, o le tele I o na winga. Tele I o na winga. Wa fo I mai ma le file mu. Wa fo I mai ma le alofa, wa fo I mai ma le manuia, wa fo I mai ma le manu malo. Aisea, wa mafua ngā kupu mea umai e le tupu lea, o ngā le atua. O ngā le atua. Whape ngā se whi au tau langolongo le Faugagana o le Malo Isaraelu, mo I tātou, sa moa ma le sira mai moa mai. Mai seo pā anga masani o le tātou porkalame, tātou ala leo. O le tangata, o le taitai e roa wala au I le atua, e fo I mane a langa fia. Are fe metara tu se salamu. O le lu maloi mata. O le lu maloi mata. E fo I o ia mane a langa fia. Fo I o ia mane a langa fia. E fo I mana fusi saito. E fo I mane tangi yo, mane tangi. Fa me e fo I mane a langa o le fia. O le manu malo wa alu mana fusi saito aisea langa sa ko anga I lu saito. Na whai tau tina whai upe lua. Ona saule o yeu le 𝚟𝚙𝚎. O hanani ne tangata ba ai. E 𝚜𝚑𝚎𝚢𝚎 te ia. Ua whaapea mai foi o ia le tupu Iosefatu. E tatau ea ona e fesoasoani I e ami o leanga. Malo atu ia 𝚟𝚒𝚍𝚎 o e ino I le alii. O le mea lea o lo o I lunga hai ia te oe le toa sa mai le alii.
sau leo la ia leo fo I mai io se fatu ongo o le ali ai sau le tangata va ai o le perfecta o le tangata o le atua o le tangata o ieu o le atali I o anani le si fo I tangata va ai le atua wa sau e tau mai le fe au I le tupo io se fatu ka mai na ia o le fe pelua e tau ea ona e fe sosoani le wami o le anga ma lo fatu ya te ila tu o e ino I le atua e ino I le atua mai le fe au mai e tangata o le atua fe au mai e le atua fe au mai e tau watu pa fitai mo le loto ya ye na tali o anani e le fefe tau fe au fa fitai le loto sa mo man sira mai mo mai I au na le atua e le fefe tau fe au o le fe au mai le atua e le se fe au o tangata tulo e le se fe au la ufainga ruenga o le fe au mai le atua ka mai na I o le fe au e tau ea ona e fe soani ea mi o le anga ma alo fatu ya te ila tu e ino I le ali o longo winga o le pe sau pe fa fe siri le fainga a longo winga o fe au e le tau o nga e fe soangi I a te ila tu o e a mi o le anga ma e alo fafua e ino I le ali o nga o tangata mi o le anga tangata ino I le ali isa mo ma sira mai mo mai e te fio ke soangi e ke fio ke alofa ai e a mi o le anga ala tau e ino ala tau I le ali it's a waste of time to help and to love them according to our scripture and our Bible reading ai mai ka mi o le anga ia e ke fio o vai e soangi ku ai ai a mi o le anga le tupolunga e alofa ku ai ala ingo I le ali ka mai no na ia o le to sa o le I o lo ilunga ia te oi fai unga nga fai upo e rua o le mele o lo ilunga ia te oi le to sa mai le ali fai kaula le tinan fai upo e tolu ai pe tai ua maua me le lei o ia te oi ina ua e ave e se ina tupuo a saira I le nuu ma ua saunia lo loto e sa ili I le atua. Wow. Ma nai au fai tau fai po e tolu, tupure I o se fatu a tau mai le fe au fai po e lua. Kei se au nganga e alua I fua I o e te fiso soani o tangata mi o le anga. Ma e alofa fua I le tangata ino I le li, ma ila I lo fata mana se mangoe te oti ai. Mea ngai no te mangoe te oti ai whawhetai, o se whatu whawhetai, nga e loa toi wala au I lo atua. Ma ngai ar tangata, ma ngai ar tai, ma ngai ar se sa moa, e loa se wha maulalo toi wala au le atua. Nena ua fo I mai manuia, nena ua sau I whai upo e tolu whai mai, e le ngalo lai le atua au mea le leinga whai. Sina mai moa mai ar pa ia mane mamalu o le whaafonga mai moa mai le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑 e le ngalo I le atua au mea le lei inga whai. E lua me le lei ia o tau mai whai upa e tolu o me le lei a le tupu o le Faugagana o le Malo Isaraelu. Yo se fatu rona I ngol tupu o Utah. Luanga me le lei e whai. Whai mai whai upa e tolu me mua nga e ave sea tupu a 𝚟𝚑𝚍. Lua nga koe ka penga lo loto e sa ili le alii. Ai rela aso so o maisi whai upu I lalo. Ma aira ma mori chai e le lei. Chai mara tangata lei ai le fina ngalo le atua. Pe ngō whai aku rea matanga o le tātou 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑. E lua me tari mai ai le atua le tangata I lava ia I le sifuru valo ma le sifuru mariva. O le memo mua e tari mai le atua I le loto sao lai vala au watu I le atua. Mo le good and right heart. Po le righteousness of God. Po le faithfulness of God. O le tangata lai wha maoni na mala au I le atua.
lai fa maoni no na lofa i le atua lua le tadi mai le atua e fa ta vale i fofuanga le atua according to his own will and his purpose and his plan dea la fai tau e tina le fai upo e fa ngai oi le atua lana fofuanga manana 𝚘𝚙𝚎𝚑𝚝 Ua nofo yo se fatu i Ierusalema. Ona toi alu atu leo ia i le nuu e ngata mai i 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚝. E ngata mai i le maunga 𝚘𝚑𝚘𝚘. Mana whaafosia mai i la tau i le ali i le atua. O lo la tau tama. Ma nai yo se tangata sa moa, ma nai yo se tai e tau mawhai, e awa ese le amio leanga. E awa ese le ifo i tupua. E awa ese nesi tari tonunga. Ai ta pena lo na loto e sa ili le atua. Ai sea, leo sauru fai upo e wha, pengo fai atu. O le wha ta valeina e le atua na na fufuanga i le nuu leo iuta. Leo wa mai i ae, meiti o a tari mai le atua ia Iosefatu. Nanga le ele lei masa o le loto Iosefatu. Nga o mea tau le atua le la amingo iai. Aisea, nanga nga wha longo i le au. Ne o toi mo mori mai le au e le wha manatu mai le au a le tangata wā ai. Ai wha manatu mai le au tangata wā ai, ele i itari tupu. Nanga isi tai e isi tangata e isi tupu. A tau ti e le au a le atua ita. Ai tau mai le au a le atua i. Toi tau mai ai ma mene lei na whai e le tupu. Na toi wha ama walalo le tupu. Wha mai na i ora whai poe wha. Wha mai e nofo i Ierusalema. A walu i 𝚘𝚘𝚘𝚘. Ma alu watu i 𝚘𝚑𝚘𝚘. E sau i. Mana wha fo i sia mai i la tau i lea li i lea tua o la tau tama. Mai vai. Ka makau kia. O le whaunga ngana o le Malo Isaraelu. Lea ua ngai oi le tupu. O 𝚘𝚘𝚘𝚘 o le pito i lalo o le aio iuta. A o 𝚘𝚑𝚘𝚘𝚘 o le pito i lunga o le aio iuta. Ai nofo ia le tupu leo Iosefatu i Ierusalema o le o ngā tutonu ngā le mu. Wa aira ia i le mānai o le fuafuanga le atua sa moa ma le whaafonga ma le sira mai moa mai i le tai ma le tupu le lei. Ele i nofo le tupu i lona nofo alii. Ele i nofo le tupu i lona afio anga o lona fale le tupu. Ele i nofo ngā le tupu ma mai ai le whaatonunga. Ma control mai ai sa i tā atoa. Awa savali le tupu. Walu le tupu. What a leader. What a king. Te ilo e mo tai le lei. E alu i le mei ai tangata. E alu e iai whaatasi ma tangata. E alu e levo whaatasi ma tangata. Ne wa alu le tupu. A alu le tupu. E le alu ngaia. E alu ma ave nga tangata. Pe o whaatu le last time. E alu ma ave nga officials, bodyguards, and every his leaders. Alu i lalo 𝚘𝚘𝚘𝚘. Wha solo uma i nuu uma. Tu Malo uma. Wha solo uma tawa i lunga. Ai kango su e iai whai mai. Pea mane se laus fulu lua. Ia nuu i te tono yuta. Nalo le pito i lalo. E te mawanga i le tusi eri Iosua mta upe tolus fulu male tolu. Whai upe tolus fulu male lua male tolus fulu male tolu. Ngai lisi mai iai nuu nga. Pea moso taiminga tangone whai tau iai. Iosua tolus fulu male tolu. Whai upe tolus fulu male lua. Male tolus fulu male tolu. Ngai ia le lisi o nuu nga. Ma ngai ia leo ngai oi. Waru e ale tupu. Wa fio e ana na fio mare tupu. Le tai. Wa fio e ale tai o yuta. E alu e whaanga solo. E alu e toi au mai loto tangata. Lea. Toi wha fo i mai la toi lea li i lea tua o la tau tama. Toi sa vali le tupu. Toi o mana tangata. O mana. Lea waenga ia lau te ngaru due whaatasi. E oe toi wha fo i mai loto tangata. Ele i avea se whatonunga.
ele a vese tusi, ele taas fe aku, ele faia se whaasirsidanga, aina savali. They went there, they walked. They just want to be with the people. He came down to the level of the people. E whaamaongia tangata, le tangata po le tai e loa sau e level ma tangata. Ma sau e toi whaafoi le whina ngalo le tua I tangata. Ma toi whaafoi mai tangata I le whina ngalo le tua. Me tā ua I le whaungangana o le Malo Isaraelu on whaitau leo le swai upu. Me tā ua I o le toi whaafoi mai le li le tua o au ngata maa. Au ngata maa. It's talking about forefathers. Sa moa manisira mai moa mai le whaungangana o le Malo Isaraelu. E le itu e sea I le nuu lea ma tangata o le nuu lea ma tangata lae whaakngai oi le whinangalo le atua o tai ma tangata nuu o le au 𝚟𝚑𝚍𝚑 o 𝚘𝚑𝚎𝚢𝚢 ma toi ina ma lato uma e le I ava e sea le mawhawhau I tamā o tua na whaavae mai ei le nuu. Whaavae mai ei le nuu o le nuu lea. Ma sani na matu oi le nuu lea. E lefo I tutono tusinga tuspaia me se tusinga apostolo Paulo. O le nuu ne e whai mai ala to Abraham. Whai mai ala to Isaaku. Whai mai ala to o Iakopo. Whai mai ala to la to matama. E tā ua tele I tangata o le nuu lea ngai o la to tua a. Eisa, nanga ngai loa lele o le whaavae lea nga whai mai e tua a. Nga whaavae I lea li. Nga whaavae I Iova. Nga whaavae I lea tua. E kao mai loa le tamā, le au ngā tamā. Tau mai loa le mea lea. Nga kako lolo I o le tangata o lai ai le fuafuanga le tua. Sa moa manisira mai moa mai. Langa I le whaapea whaakuanga lue mai ngei lea tua I le nuu lea. E le whaapea whaakuanga lue mai ngei lea tua I a tātou tangata sa moa. Le inga ngā lue lea tua ngai o kako kua a. E se nare malosi ma le sawa ma le aro le poto ma le ata mai ngei vai kaimi. Nga kau ngalo le whaavae nga whaata oto mai e lea tua. Ngai o tātou tua a. E se le ma mawhai le ni loto le nuu lea. Ape ngā foi ia oe le sa moa moni. E se le ma mawhai lau whina ngalo ma lau loto le ngā luenga o whai tamā. Au ngā tamā. E le ngalo le tua lea nga. Wheta lai ei. Sa ili o umaku ao Malo, umai o Malo. Ai alo e whaakari se langi le ao no Malo. Whaakari langi se ao le Malo. E alo o mai o ao i sa moa. E vi I ai le li. E o ma mawhai lo loto le upu lea. Toi whaafo I le li I le tua o la tau tamā. Se whai tau tina ar fo I upu le lima. Ua tōwhia foi e ia whamasino le nuu. Ia ai no fo olo umo yuta. O lea ai ma lea ai. Ai le ngai oi e le tupu. Ngai oi e whata avale le fuafuanga le tua. Mua alu whaafo I mai tangata e toi oi le li. Tau whai upo e lima. Ma tofi whamasino. Tofi whamasino. E la tau te ngāru lue I le ngāru. E le I whau Malo le tupu. E le I whau Malo anga tangata o lana vaenga. Ne ai na tuu lima atu le ngā ruenga. E le mawhai e rātou le ngā ruenga. A le wa tofi whamasino. Le a se I whai tauru whai upo e ono whaasolo mai nalo. Le ngā ruenga le ua ngā ioi ai. Ua ia whai atu foi whamasino. Ia o tau lava I mea tau te whaia. A wātou te le whamasino mo tangata. A o le alii. Wa ia te o tau o ia I mea tau te whamasino ai. Ma, ngai o whai upo e ono. Whai upo e lima mat whai upo e ono. Wa ma ngai. A toi whai tau e tina ar whai upo e ono. Wa ia whai atu foi whamasino. Ia o tau lava I mea tau te whaia. A wātou te le whamasino mo tangata. A o le alii. Wa ia te o tau o ia I mea tau te whamasino ai. O whai atu o ia I whamasino.
o ngā ruenga nena o tau whaia o le whamasinonga. Ia o tau whaia ma le whai tete. Ia o tau whaia ma le hami o tonu. A wae tau te le whamasino mō tangata. You're not working for people. You're not going to charge for people. Para ko ke ngā rurue mō le atua, ko ke whamasino mō le atua. Whamasino mō le atua. Sa mō le whesiri, o nā da wing o le mea. Nā da wing o le mea. Nā whai tauriti, nā whai poe fitu. O le nei, ia ia te o tau le matau I le alii. Ia whaai tete o tau, ma ia o tau whaia. A wā ele aise ami o le tonu I le alii lo tātou atua. Po se whailonga ino tangata. Po se talia o mea alofa. Sau whai poe limo o tofi whamasino. I le ai o yuta. Yuta a tō malawa. Lea ai ma lea ai. Sau whai poe ono. Whai mai o ia whai atu I whamasino. Ia o tau lava I mea tau te whaia. Be very careful of your work. And what you are going to do. Aisia. Onga ko ke le whaamasino mō tangata. Ko ke whaamasino mō le atua. Whameno na ia. Wa yache o tau o ia I mea uma tau te whaamasino ai. Whai unga wai poe ono. Ko ke whaamasino mō le atua. Wa yache o tau foi le atua I mea uma tau te whaamasino ai. Nā le mene na whaasoro mai nalo. Toi whamamrama tiri tuai. Nā le mene wa sawa I le whai upo 5 ma le fitu. O le mene wa ia sawa I. O le whamasinonga lea. O le whamasinonga a le atua. O whamasino. O whamasino a le atua. O le whamasinonga e te tau na wha le atua. Tau na wha le atua. Aisea. Lare o saure whai unga whai upo e ono. Whai mai. Langa o mea umanga na ko whamasingo ai. Awane I ngalo. O le iei le atua. Awane I ngalo. Church, whatever you're going to do, remember. Remember God is there. E iei le atua. Nanga ko mere na whai. Naka koe whafo I mai le atua. Ia tangata I le atua. O le hami o tonu ngā le atua. Te I le isia o ngā sa moa ma. Sira mai moa mai. I le isia o ngā. Ka ko ki soifua maola I le lalulangi ngei. Pea le wha le atua. Pea le isia atua. Whai tangata ia. Whai le manatu ma le poto ma le oa ma le tamau a inga ma le lewa. To mai ma le. Awa le isia atua. Ane I. Whai mele wha manatu o le tupu. Lo sa ili le tua, lo fa ma wala lo le tua, lo le lo fo le tua, tali mai le tua, fai me le I mo le tua, fai me sa o mo le tua, fai mai a woni ngalo. To finga ya to fi o fa masino. Woni ngalo ya to. Na ye le tua I to fa masino. Fa le tua fai ngol fa masino. Ya se fai tau fo I tina fai po e fitu fa me o le nei ya to le mata u le li. Fear of the Lord. Saurisi meva mai. A waile aisa mio le tonu I le li lo tātou watua. Ia ia te o tau le matau I le li. A waile aisa mio le tonu I le li lo tātou watua. Whaunga ngana o le Malo Isaraelu. Le tupu o Isaraelu, le tai o Isaraelu. La iai le atua, wha manatu mai e ia le atua. So se mea lawe whai le atua. Awane ngano le atua. La iai le atua. Ia o tau mātatau I le atua. Sau I resi le vaenga ngai so o mai ai. Te ipulawa ngai fitu. Awai le aisa mio le tonu I le ali I rutatu watua. Po se whai longa ina o tangata. Po se talia ina o mea alufa. Koru mea ngai ka o mai inga. Whamasino a ko whamasino.
ia ke o kou le matau i le atu. Aisa, me mo mua, e le aisa, e aisa mi o le tonu i le atu. Tau de vae ngai lua ngai sau ai, i le whai upo e fitu, whe mai, e le whai longa tangata le atu. Tau de si vae ngai ko, whe mai, pe aua fo i kaliangi me alofa. Me mo mua e ami o tonu le atua. Me nonga lua le sau i wha mai wha punga e fitu. E le whailonga tangata le atua. Tau i le vaanga rea. Kala moa kui whamasino. Mea muri muri. E awangi i koukariangi me alofa. Awangi i koukariangi kupe. E se e whamasingonga. The bribe or bribery. People will give you money to change the law. O le ami o le tonu le mea ngā. Ai le se ami o le tonu i le atua. E le whailonga tangata fu i le atua. O le upo le atua mo oe ma o mai tātou uma. E le whailonga tangata le atua. Ai whailonga tangata le tangata. Pe a au mai ai le mea lofa. Pe a maua mai ai sana mea le lei. Mau mai ai sana tupe. O le fautuanga ne mo whamasino o le nua o yuta. Nai whai tauri tina whai upo e vadu. Ua tōwhia foi o se whatu i Ierusalema. Nisi o Salevi, ma whai taulanga, mamatai sili o Isaraelu mo le whaamsinonga lea lii. Ma whi naunga ina uala tauto e foi mai i Ierusalema. O le whesiri o ai whaamasino, nā na o sauru whai upo e vadu. Tari mai whai upo e vadu le whesiri. Whaamasino na o Salevi, whaamasino o whai taulanga. Mamatai siri o ainga. So these were the judges, the Levites, the priesthoods, and the heads of the families. Whamasino ia. Ma vaire ia i whamasino ngā nea. Lea ua manga o le tupu. E le ngata o tai tai. Tai tai o ainga. O ulu o ainga. O ulu po tai tai o nuu. Langa o le tūmaranga nuu o Isaraelu. Le Faugagana o le Malo Isaraelu. E le tai tai se whawhine. E tai tai o ulu o ainga o ta malo loa. O ta maa. E tai tai ta maa. I le vaitai mina. I le mafau o le Isaraelu. Ma le tūmaranga nuu o Isaraelu. Ma le finangalo foi o le atua. Lea lawa sawa i. Awa mana o la le tupo i o se fatu. Ia iai le a inga Salevi. Ia iai mane au whai taulanga. I to tono re. Li o leo whaamasino. Ma le li o leo whaamasino. Ma ia iai ma tai tai o a inga. Tai tai o a inga i le vaenga re pe fōringa mai o matai. I le pito le lewa i o mai le i le atonu o tātou. O matai o tai tai. Ia nanga o matai ma nai tina tu lou le tu pātina. E le tātou vai taimi ne wai ai. Nea wa e se fōine nei taru fōu o tātou iai. Nea na wai ei to tono o le tai ta inga lea o le whaamsinonga lea. A le mana onga o le tupu. Ia wha lea tua. Ia iai man tangata e wha lea tua. Le winga moni ngā o le mea. Tātou mai a tātou le vai taimi ngi. O le au Salevi o la tau lava e ngafa ma le ngā ruenga. O le malo ma le whale o le atua, ma tangata o le atua, mea wha le atua. O si taulanga o la tau e ngafa ma le ngā ruenga o le whainga o le taulanga. A veri taulanga i le atua, represent le nu. A veri taulanga i le atua, ma lofa mai le atua. Sau le atua, e ui mai tangata wā ai, e ui mai le perfeta, e au mai le whe au i tangata. Au lea, po tu i ai ma tai tai o a inga. Tai tai o a inga, i le ulo a inga, o le ulu, o tai tai o nuu, tai tai o tu malo, tai tai o le malo. Lea wado o mai i, mana onga rutupu, ia wha alea tua mea umai whaia i uta. Na whai tau whai po iwa. Ua ia whai atu ia te ilatou, ua whape atu. Ia whapea o na whaia o tau ma le matau lea lii, ma le whamaoni, ma le loto sao. E wha wau lava le sau noanga tala le tupu.
e malelenga le tupu i ana whamasino. Whai upa iwa leo whai tau, whai mai ua ia whai atu ia te i la tau, ua whapea atu, tararea tupu. Ia whapea o na whai e o tau male matau i le alii, male wha maoni, male loto sao. Vai, o le matau i le alii. Ngai ki sira fia sa moa mane, whafonga mare sira mai moa mai Faugagana o le Malo Isaraelu. Tu singa le whata o tomo mo whai poe fitu. O le matau ia Yehova o le amatanga lea o le poto. Ai ino tangata vare lea i le poto ma le ao ina. Poto ma le ao ina. A matau ra tangata i le li. O le tangata poto le ngā. Tangata poto le ngā, tangata poto. E fia ia ao ina. Fia ia ao ina. E wha maua lalo le loto pe a ao a ina lona tangata. A whai mai ai. Ia o tau whaia mea uma, whaia le whaamasinonga, ia iate o tau le matau i le alii, male whaamaoni, male loto sao. And the fear of the Lord, faithfulness, and good and right heart. Te roso si tangata e matau i le alii, o tangata whaamaongi nga. So si tangata e matau i le alii, o tangata ngai sao lona loto. So stai tai e matau i le ri o le tangata wha maoni nga. So stai tai fo e matau i le ri o le tai sao ngā lona loto. E sao lona loto. Faugagana o le Malo Isaraelu. Leo le tara noa le tupu. Wha masino. E o le a ngāro rua e le wha masinonga. Mea mua matau i le ri. Nga e matau i le ri e te wha maoni. Ai wha maoni e sao lo loto. A whai tau whai pasifuru. O whinaunga uma e au maia te oto, mai o oto uso. O e no nofo i o la toa ai, i le toto ma le toto, o le tū la fono ma le polo a inga, o sauninga ma whamasinonga, tō te apo ai fo i a te i la tō, ina ne i la tō anga sala atu i lea lii, mao o mai le toa sa i a te oto, mao o tō uso. Ia whapea ona o tō whaia, ona o le anga sala lea o tō. A au mai whinaunga mai o tō uso. Mai lea a ai ma lea a ai ono nofo ai. Le mai o le whaamasinonga i le toto ma le toto. O le tū la fono ma le polo a inga. O le sauninga ma le whaamasinonga. Wha mai a o mai a mea ia te o tō. Ia o tō apo i atu i ai. Apo i atu i o tō uso ne i angasala. Wha mai ne i o mai le tō sao le atua i atu o tō ma o tō uso. Me i o tō whaapea o na whaia. O na le angasala le o tō. Wha mai a o mai whamasino. Apo ai. Sorry, e se i koe ngā mea. E se i koe ngā tū la fono. A o mai ia le whaasea po se whinaunga mai o tō uso. Aua ko ke whiika i o ko uso. Langa o ko uso. If your brothers come against you, help them. Advise them. Why? Because they are your brothers. Ele o ngisi. A whinau mai. Apopoai. O le apopoai. O le nofo whire mu. Ma suere me whire mu ai. Nanga ngi ianga sala o tōma o tō uso. I luma o le li. O ngā o mai leo le tō asao le li i ate o tō. Me ngang whai aku ai. A ia o kou le matau i le li. Ma le wha maoni ma le loto sao. E sao a mea kou ke whaia o ngō le li. E le se ai. E se le whamasingonga ne, mai se whamasingonga. Le ka sau i le Faugagana ne, Malo Isaraelu nei taimi. Nanga e ke ua kou se ai, ma kou wanga sala ai, ma o mai ere ko sao le atua. O le mele sau ai i, pe a le sao le loto le ilunga aku whi upoiva. Pe a le sao le loto. Ai po le a ma le a me kukupu. Ai a sao le loto le tangata. O le kangakare ngai whai mea sao. O le tangata ngā
fai me sa o tangata e tania o tangata ai ko kere foi tangata e muri ya o ai sa o ngore finga ngalo le tu e usa o I foi punga sfu me fai tau o China a fai tau le China ma fai posfu ma tasi Faugagana o le Malo Isaraelu Fauta foi. O amaria o fai taulanga sili e pule ia te o toi mea umale alii. Ma se patia le atali o 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 o le pule le a ingo yuta. I mea umale tupu o sale vi foi e fai mawhai pule i o tō luma. Ia whama losi ma ia whaia. E iai foi le alii I e o a mio le lei. Faugagana o le Malo Isaraelu tu rau o atu nei aso ma tatou polokalame o le vaenga sumaratasi ua whauma ai ni tatou mataupu whauma I fo'i ma le Faugagana o le Malo Isaraelu o le tiritilo atu iai o lea ua totofi whamasino watu le whautuanga ma le apopoaʻiga I le whaiga o le galuega o mai whai sumaratasi ua mavaevae lelei tofiga o le augalulue I le malo toe whaafoʻi mai tagata I le atua ma le ami o tonu o le atua mavaevae lelei a tofiga sau le tagata lea o amaria faimai o ia o le faitaulaga sili o ia e whaamasino I mea lelii e pule I mea lelii o langa galuega ga o le tilo mai pe o galuega aloia mai o alu e kako le kulafogo o kako alu e le kulafogo o le tulafono na le alu I sa mo malo uma na langkeni a ese menimene pe mo foi atu nanga le ia sau fafa'i ia le au faitaulanga a Maria o le faitaulanga sili o la galuega e fai e ngofo ma le figagalo le ali sau le vaenga e lua sepetia o le atali o 𝚟𝚒𝚘𝚢 fai mai e pule I mea le tupu vaenga lea a Maria faitaulanga sili vai po in nine ka ko mar fingalo o le ali sau I le kakare o sapatia fai mai o ia o le famasino fai mai vai po finanga po in line cha to male polo inga tupu sau do le I le vaenga monu fai mai o le au sa le vila e no foi o I le si vaenga lon tolu o mai a tangata umo le nu o yuta ma ia ngai whaamasino I ma le category lea ne anai whaasolo mai lunga le ia le whaasolonga le whaipusumatas ai a whaasolo sao e tau mai le whinaunga uso ma tangata o le nuu e tau mai I le vaenga lea le whaapuripuri mai le tustusinga le whaipusumatas tau mai I le vaenga le ausa le vi le tau mai ai saura I le si vaenga lea o le atari o 𝚟𝚒𝚘𝚢 o ia le vaia le whamasinonga le tulafono lea le poloaʻiga le tupu e iai whaatasi ma le tagata galulue o lana vaenga ma le vaenga lea le whaamuamua mai I o le whaamuamua mai I o le toe tusinga o le tusipaia ae le tusinga o le tusipaia ngai ai e whaasolo mai whaapea saura I le vaenga mua leo toe tusi mai I mai o le tagata le ingoia a Maria o ia o le faitaulanga sili o ia e whaamasino I mea leri o le ala ia o mai a o le mea rau whaamuamua mai I o le li ma ngaia ia o se taitai se tangata e iloa le li e iloa whaatulanga mea uma ai awane ingano le li sa mua ma le sila mai mua ma le whaafonga mai tau mai a whinaunga uso ma tangata ma ai po le ase poloaʻiga ua uma le faataoto le tupu ma le whainga malo a yuta ai awala ni ngalo le mea lona tolu lea ae vaailani mea maai pe akagoe faitau le faamuamua mai le faipusu ma le tasi meaning put God first in everything we do na manuia le ia le poloaʻiga le tupu ma le taitai manuia ma tagata a lautele e te manuia Samoa ma Samoa uma o taape lalolagi atoa ma tagata uma le gai lalolagi pe a iloa le alii iloa faamuamua le alii e faavasega lau e le tagata o le ai ai le alii ai le galo le alii
au ni ngalo le ami tonu le tu o le fai mai o le awa inga ye u ya yo se fatu e batu le awa inga a ye u ya yo se fatu ai fa mo wala lo loto yo se fatu ai atiri ye inga ngai yo se fatu e nga au na manga lue mo na tangata ma to fa fo i mai on tangata ile ali ile ali wa savali le tupu wa savali i tu malo manu a inga matangata malama plano savali le tupu e alwe ave nona fina ngano e to fo i mai yuta sa yuta tato to fo i le ali le ami o tonu le ali le fa maoni o le ali o le alofa o le ali awane i avaise sa moa marsila mai mo mar fa fonga mai faunga ngana o le malo Isaraelu a o tato lo wa tato sisi o mai le awa inga le li fa mawalalo mangadu lue pe mo le adu lue pe mo le fa manuia te le atu le tua i le fa fonga mai o se tato o tunu pele sa moa ia mese foi o rau whainga ruenga pa ia le tua ia i tō whinga o mea lofa a Yesu mō lana i kālesia ia apostolo perfecta o whaia vangalia ia o au nā le tua sunga i whengainga po whaife au ia ma whaia onga o tuspa ia mai ngā lulue ia rofa atu fo i le tua wha manui atu le tua ia i tupu matamali ia mese foi ia o se tatu atu nu o sa moi sifo sa moi sae ia maso sa mo ta ape i le lalolangi nei ta talo oe mo au ta talo au mo oe mai se foi o tatu wala leo fai pa anga fatasi le Global Kingdom TV channel mai se foi o le RCM ia fa manuia te le atu le tua ia le Remnant Christian TV ia ne ngata i leo sosiala leo sosia au nanga sosia tangata tatu te talo pea nei mawhai o na tatu wō pei leli tatu wha marolosi pei leli wha pei nā o na manu i ai tatu umalama i le anofo leli tamavi ia o e wha avavau wha aftai tele le tua i au wheta lainga o au upo o le whaunga ngana o le malo lea langa o i e tau o na mātou wawa ai o lau fuafuanga poto lea mai le amatanga i le whenga inga tuai o mātou wao ina a lo i ai le mea siri atu o le tangata e wha maoni le li ana te talia le mea alofa le li e matau ai le li ma poto ai nanga e wheta lai o le tangata poto e whauro na whale i runga le papa o Yesu e wha avaya i le o langa o le tangata a o mai matangi ti munga matafe mai lo longa e le malu e lue le tangata o wha avaya i Yesu lo na o langa talo fo i le li i au tangata o wha fonga ma mai boa mai ai se tangata i le i wha avaya lo na o langa i lunga le papa i alo whangia e lau fio ia whaia sana whiriwhiringa e talia Yesu le li o le ola e manu i ailo na o langa malong soifuanga ma sauwhanga atua i le manui o le ola e whaavavau whamanui au tangata whamanui i mato umalava le li i loa lofa le le Yesu o mato ole mwala au atuai amene amen whamanui atu le atua i ato oe whaaftairo taimi tatou toe fei loa i foi i leisi taimi o tatou porkalame le whaunga ngana o le Malo Isaraelu. We love you so much. God bless you. Shalom, shalom. Alofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles.
You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi alo ngo su ala ulu. Le fo matamua sa longa i fo. Fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i Isaraelu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea. Lua afe lo lima lo fa pena na ia fa moe moe. Le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga. Ia ele se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le monga olive. Ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile lalorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le monga olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia Isaraelu awane ingalo ia te oe fa mlianga le tua ia o lo ta tia yo ta lima ia ta ua la volo ia fuanga fa so tai pulenga tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso va noa awane ingalo o se fia telefone no nei tangata ona le tasi se site lo fa pena ona tala no matus pa ia tau sanga umala va lo malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga o le ben la fia ile nganga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lua fe lo lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia fonia le tua fa ia fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, Talofa Lava, Pulevinaka, and Shalom. My name is 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, talofa lava, wa paanga ka to Global TV so se to le lang. Ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua festival na o malanga Isaraelu. Ia e se tau so o le atua, ia o se mesa famani na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango filo ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ile tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai ma le fa ngai ngele tu nganga luenga
ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato ko TV ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo totalo le tua ai ma nei fo o e te soli fo i au le tua sa simalanga lu ia ke te to ne mo finish fa mo ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Kristo amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 and Shalom. My name is 𝗚𝗚𝚙𝚢𝚅 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which is around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. 𝚚𝚙𝚢𝚅𝗛𝗒𝗏 Malo Samoa ia o lo'u ingoa o Isaraelu maninoa i le tausaga e lua afe sefuluvalu ia o le tausaga lea na tatala ia le ali'i se avanoa o te malaga atua i Isaraelu ia o se fa'atupuina lava le fiafia ma le oli'oli ona talitonu ese fole faitau le afioga le atua ia ese fole va'aigaina ua alu ma va'ai matulau ele'ele ia tele lava ni lu'itau na o'o mai ia e pei lava o le na o va'ai ai le vaitafe o Ioletana ia o le vai lea sa paptisoina ai Iesu ia o lea sa fa'atino ai la matou paptisoga to tele i matou 50 fa i matou sa fai en matou paptisoga i suga foi fa'afeagaiga pe ona matou iai ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga ma fai pesenga ma fai le tautalonga ia ona o le anganga fa'afetai i le atua le ia vanoa tatala mai e le atua ia a fai o iai se mo i mitinga ia te oe te fia malanga le nupa ia lo wavanoa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV ia le avanoa ia e fai malanga atu ai o no le suafo Yesu amen. Talofa lava o lo wingoa o e seta wapsuanga faumui whaftai le atua mo le nei avanoa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe pe a fai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu,
I lo wo atu iai, o le a e loa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua I mea uma. Lea na o whaapea I foai lo uloto, le I tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Isaraelu. Va ai iai le manuia I so se mea, lau ele o la au toto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Isaraelu. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lou a vanoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, I le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.